kwakira no kutangira oine beyazini zedje kandi nkaburijo nyowe wandebo beno nakuretera ikintu tekera kushemeze ninga kikakwegeza ninga shi obundi nimba nakuretera ikintu tekera kwiho obusasi obushanga ufutiribwe so nimba ndiho kuja ngushemeze kuretera entertainment kuretera ababuzire kuretera abakitire bakasigaho rigase kuretera abakijumbwire kuretera abarumuni bakukitira so nigwe murimo gwanje nkankore media erizo akamera nyine ho mwana uva kweta rindo nibwe nakora nawe kandi turi nsam mystery nsambya muri Kampala Gardens niho twakorera izuba so ntingwe ndakushisha bwire mwamwamurebero mu introduction ya Black2 to mwareba hari vibe ku yabanza yatitera but nanyenda tuganireho kace tugireho to kununje idacika zitu nkikumi ningi ya 8 wagataho but otherwise nanishawa ngo mbutongore Black2 banzo turamusiba okay abakunde ba TV Kore media nasemerwa munongo kundebaho no kumpurikiza irakari yanje nkabutosa Ambrosio Black2 ekitenje malaika Uganda yo ejo ni hit nintigaruka mejo ni hit eyebirone biro eceshongure cyatire atakijere TikTok atakijere WhatsApp atakijere Instagram atakijere kachika kwata ejo neri hit ekwereka hine kinte cyabecere mecho kuza kutushoborora kandi takutambura wenko kumwabene mumureba okuyabe nakitera kayine cyari we ninga Broadway ninga uyabe nachikwasaganya nawe bamuita buya yo kwanza turamusiba ya wagwana Uganda near the Alan Pop Star week and wide come out at the back in anoya oina keshongoro kasene baketanya mwezi which is okay so na Alan Pop Star and now kani abakuyijuka munonga ninga shababeno ba follow Black2 kana abandi alina munonga na Pop Star na video ne teshongoro ne chabo korumbusi niko chiri ninga nayanjura nuko kirera yeah so omurebe utu wankore media Black2 nitwenda kumanya takajiro muri byinji ukaburaka turamo mu Uganda kaheru kargayo kace corona ko yandese muzi bunanya na direta we mtawanda kandi yo nenge maririza ndiyo ningaruka ankore asa yo nandi yo nenyiza so ebirebe no ebirebe ndiyo muri Kampala mu kweburiza mu kace takamwe Black2 mukatera hit hit yo tukagitera twenda tugamba ceshongore cye kitenje ceshongore cye kitenje twenda kumanya omurebe witu nabasa kubana nda kumanya ceshongore cyo kikaruka kikija kita yeah echo kamenya ceshongoro ekibakwete kitenje it came from our ancestors abantu abira ababanduze omukintu echa music yitu ya African music tradition abantu banyakare kubaye bahitsa marogabo ushanga bine bikwato byabo beta nanka ushanga mbazine bintu byabo bino budingidi bwabo so eceshongore cyo kikarga enyima munonga ombakuru bitu bajya bitu so itwe twiza twagira ngo kachitwiro ko nyima twakukira byombyoma chikubasa kurugaro yo chikahuruba abandi bantu batari bitu benyima so nabato nabakuru no batanje kushore cishongore cyo konka it was from our konko murebe witu naenda kumanya imwe mukuchikora mukore cishongore cyo kitende mukandi mutekateka nkucakuba ko kucabi okay boya echo kujimanyi iwo dio mu studio uwa bori muno recording ninga hiwabe no chanditira ukano reto cishongore cyakutira chikinka cyane kuna funiro bongo no kutekateka mnongo kurgenyuma kukushabenchi bone rabira abakuru bitu nanye nareba nti hato bwire nakigara ikibasa kubonera abantu abasi yes so watitera cha nakitera era nkakitera nanye ndikifiringa ndikuchurura umutima ndikukunda kandi ndikukibonerwa nimwe namanya mukisako nitwendora bere mu murebe witu vibe yechitenja aho mu studio yekerita ninga kuruga kuchandika yokuwa abo banokikoro hurirota ukuhuriki nkampurira mwe mukindi yo musayo musagama mpurira kandi nkiri mu kistamire konka mbura obukizo bwacho kirabya kuje abona ona ikizenga janta kukirabe cyare tumwitaka kino kuri atuka kikaruka kitusa amen etishongoro cy'ikitenje audio tukagikora
tukagikorera Kampala Mozart Studio. Mozart Studio. So Mozart niwe yatukorere audio. Yatire audio. Video no wadukoze. Video yakorewa Mr. Aros. Akari wambara. Akari wambara. Icyeshongoro cyo tukuza kuchikora tukatwe nyine sente za audio. Yes. Ninga chikachiri sponsor. No. Sente ezagira mu cyeshongoro cyo zikanze rwo muntu z'abashija bo. Sente zigakorwa zakoresha zabenze nda gukora. Kandi kuzekora. Then imbasa kuhaho highlights ukakutwa bintu kora sente zo tukazune business. Boutique tukutunde kito. Twine bweno tukate mbereke tarimbi sente zikazero mu sente kandi zikazo mu cyeshongoro cyo. A hit is a hit. So kuchitamu nico cyachongira man. Kuteka mu sente. Manyete ko kuba nogenda ho mate nojo bunyanza. Gasho murebi na akuba umurebi nabasa kwibuza tukumwabe muri mbara katari yo studio yo kora. Okay. Ekitenge cyo kikabanza cyakorwa muri mbara. First. Era vazone yo kubanza. Bishiba kama mweta. Kabane yokorwa Bruno. Bruno yabanze. Respect Bruno. Nekoro yari cyari dogo. Baba kutira. So it's fine. Kuka Bruno niwe yabandi. Bruno yabanze kutaba. Nareba kitaba kiriya cyaba kitaba kitayika muremba mutindo. Nagira ndikamanze nyongere mu asente. Kiteko mu misho. Wachireta Kampala. Wachireta Kampala kitebe chikuru. Ere chintu nachigarra nkore chasta. Titurasitamire chikiruka cyayikanchiruka mwe micherabo. Cyayikanchirabo. Ekitende chikija cyakwasize ikintu ganinga sobe kusemera. Kabana ikabahagwa cyo cyapanzari. Ori bihagwe. Cyo chikachigari. Urukuruga kucyashira Kampala. So cyafaye cyabireho kitende burakicuka na ruga Kampala. Ari kuzambara kuyabe yakabiharwe ekitende kikakiri kamutanga umufurati. So tuchere hamwe abarebi tubakore media tuchere hamwe na Black Tuna Alan Popstar abantu korire hit kandi nkoko mwamwa barebera ibintu cyeshongura kikikuje kutera nakuja ntiza kutera imyaka 50 mwisho kuruga hati mpaka imyaka 50 bagumene bajibara kikirya passage ikitire imyaka enga yashiro era nati cyari burunaku legends barimo happening ayuko. So vibe ryanyu nabantu bine vibe ya man kandi batukorere hit ya man. Umurebi nabasa kwibuza before ekitende mu hakari ibindi byishongore mwabe mwine ninga ncucaze kiriye cyo kubanza. Icyo kintu nibingi munonge biri nyuma yabandize. Ruharo kati kwenda kabanza agarikaho Rugegere azaho bagambe azaho Kiyembe Rozi azaho sace shongore cyo kitende kikatenge cyamuka cyo kikiza kuzubura biriya misho kore ko muhanda nuguha wabanyakore bashimye kuba bari umuntu. Umurebi utunasa kuba na Black Tuna namangu no wayishongure kitende ninga na Popstar no wayishongure kitende konkata kumanya Black Tuna naruga we no hakare ekitweta biography kuja Black Tuna azarwa naruga nkahi background ye no basa kuturira mu Black Tuna azarwa abo kundeba TV anywendi Ambrosio Black Achiu Uganda ndio munya Uganda kandi ndio munyankore akuruga bushenyi ati no basa kugihindura jete Rubirizi district we bari munongo cyature hatukire hamwe kandi na nyine director wanje yine shongezi twantereza ubara ni muka but otherwise ntutambura hamwe turi ari nkore media kandi abarebi bitu badyoko heru barita abroad yo mukino bamweta process y'abandi bamweta ba Anita bakandi batubuza twende watire kitende ende wayishongwire kitende. So finally Black Tuna wije nani nyenda uturaberemo ningashi muturabiremo ekitende kuchayirize kwa mukachi performing nka stage yo kubanza kuchitaho keringa zinaji ku motel ati
was sponsored by Santos. Haboman. Kija chita. Kiza chiti. Tukatwine show with Firebase. Firebase ya Bob. Bobby. Yeah. Twabe turi yaho tukatwine ba promoters by then. Akarum Santos ari kushira ku leta beshongozi kuga kuno ya Kampala history ariko bareto mu Western. Then first stage tukagitandikira Egypt kuga kabaro muri Toriz. Then tukutera tukugaruka suti tukureza kugaruka kutera rya Ntonde tukugaruka kai muri Kampala. Niho first stage itwatandikira ikitenge tukagitandikira mu Egypt. Chikachiri chita stage tumukarika. It was massive bakwa chikacha kwasire. Chakwasira Chakwasira ya chile. Yes. So kuri bataho abantu bona bayimuka. Yes, namnonga ntusima mushaho bakweta Graham 12 Kids Band nabana waraba Bruno bituru muntu gamba band to shongora mo muri bara. Then twiza twachitera live on stage. First stage was in Ajip Motel sponsored by Santos Habo. So yija yaba stage yo kubanza ekesha surira bakabazinga ahabwaje omuntu kare stage yo kubanza nitwenda kwereka umurebe nabasa kwibuza stage esente zimwachitire mu kiyambara kuchirita Kampala zikaruga. Okay, sente zikargamu konkaning bagambira nti Uganda ko kumukujimanya ki Uganda cyafikintu cyo muri aba kinyuma cyo kinuzire oba mwango bamwiceza barebe cya Uganda kinuzire Uganda nuzire umurukigo rw'ituranura kiranura umurufuti sente zikanura kokazi yabice no butabigera sente zikariba yes ngyana abantu bine vibe nshoro kureberera izatukitirira higuru no otherwise umukitenje cyo twarudera ajipu Chicho chatambura timwe ninja mwazo mubyaro mwatera zatambura za Myahoro Kayinja Ibanda baza chitwe Kisoro nanka Kisizi kuyono ni hahiringwa Western yona ko kujimanya. So obwiro gajitumba. So before chitenje already to mwamatu je nebye shongore byazo umurena ndakumanya mukatandika yari music okay ato muri echo mwe nakwegamba hokwe akwatukiza twakwatagana kuko nakushango umuhanda kuko wanshango umuhanda ukambuza habwace nini wendegereza ate banzo tugambira iwe music ukatutandika rya rutakashirari brad. Okay, music nyo kutandika music yangu ukatandika 2023 ndi kushomera Mbarara College. Then we had our troupe called Mbako. Kam music nkajyancho mu culture iba mbeta Mbako troupe. Our director was Twina Masco. Then kunarigiraho nazo muri Africa Band. Africa Band. Then we had a tour to Brazil. His husband yari akorera Brazil. So na take muka tour tugenda ku Brazil yo yawe director wa yakariyo mukazi. No mukazi then baba kumweta master. Then twarigire waho niza nazo mu Raise Band. Na jom Raise Band na mbona charity na Rasta Chas bakaba ho kama banje then kuna gawaho niza na joininga rwangu nino culture performance. Then by then to do that byona kuza kunyeta pop star mbona atandikira kubera pop star umukora pop stars zizire 2024 Coca-Cola izina pop star nkarkorera se ukarikorerera torabye yese apana so izina ukarikorerera baranitayi ngabanyine ba Kefa bakumanya bagenzi Kefa basindi wiro ubuntu yombere itayirumu na academy turi kuza South Africa wiro bona mureba na record zezire mu Coca-Cola pop stars mureba there was a girl called Agi going to South Africa me coming out from the academy. Then kinagarikiro muri Mbara na ba pop star. So bakatawe mpaka wazi. Yes. Bakana barunda pop stars. Yes. Who was sinjire waba pop star. Yeah. Wije wabuganota bracket. Bracket cyungiza namuganisibwa omushoba kweta rwangu nyene his brother. Ngombi tubitu bya courage niza namushanga kuno ya Kampala. Ngo mushati wa Kampala. Takurga mu kibuga ngo. Mugezi ato muyimbiye nabera mu kamera. Dava mu kamera. So then kinamusangira muri Kampala nambya twanti gariko kace ku cyaro kirao. Twabatekere cyo cyase cyakota. Gore mwaturete chitini. Kato kutumutsa kurete kide cyashodi winjirwe
Ntacyo nakitina. Nakitina. Nakikereza. Thank you. Wewe mbona nama mutyamu. Amazima go gari ngo ncyancenda tugamba amazima. Yes. Umuntu yakozere kintu akashitaho. Tukwishoka rugaho kazara butakacikoze. Tukubutaka kira yashirukije nuzaraho. Wakire. So niwe none kugira eki wataho kugira ngo umuntu abe nakireba ngo Yesu wakoze renje. Which is okay. Uje chiwagamba wano chiturambira mahi wabugine nacu mwija mwakwatagana mutakuja katukore mwiza. Okay, twaje kwatagine turi kuno ya Kampala ko kutwagarika ko kutwagarika tukishanga kuno ya then niza nakwatagana we twagarika mbara mu western yetu twagira ngo bitu tukwasa kutandika by then tukatandika tukora naka band yetu na ya mzee wangu nyunu cultural performance tune muna band music idea twatuchijire kuno ya Kampala then twache twatandika music ya band tukora creatives ringara mukija mwayiha idea ya kuno majitwara twarambara twatandika band yetu band ya Rwanda Community Cultural Performance nga band nga siya ngoma nengo jazz keyboard jazz the set how we know the band live band but not cultural but live yeah then twahereze twatandika yogo show kandi ngoroje then hatu tuiza twaje kwa convention tubasa kuchigita tuda twashe doing engage charga moja waitegereza twachozi yamu wachirebage ageteri ni kuno gugati ngo kwakwitigufa gakwita ninga gakwati yes we bare munongo ge yari pop star so black tune ati niho tuje iwe music ukatandika riya music yanje nkatandika ngira 2000 12 kanye ninge myaka 12 nibona zo mukintu nibona tandika ikintu no biro bukiro bakongole kina bazayire rancho kurabere ndere zanjye abingene bajyanye kirebe kandi umukongo don kamanyire mbera yabo niyo music yabire ngo wirobwe kandi bo babene bamanya bo bamanya bamanya music bamanya buri kimwe atenanye na banyegesa nibo nayegiremo akiri awa Stevale aho wanoza Tebe Road wano yambukaho abo kumanya Stevale ni jabonu bajimanya wano yambukaho aho besijyawa kawa warga kibiyera round about wano yambukaho norebi ukodwe wasi atinyewe kintu ngona kitandika iratikirabire cyangwa gaye wirogo kuza kwemera stage ano banza wara mu bintu bingi munonga to kwitezwa kuza stage utabanze kwega kora training utabanze uko bari abaye bari mu bintu kintu bakabaye bakimanya kandi itwe tuzuganye ngona benarga nanyo mucyaro mu Uganda ntakuru kwasaganyanje mamuntu wowe kintu nikitera mpora okusiana nati nakitamamu nakurana namanya natandika okukitera aho namurangira sura bokwasire mukaje no kutu mwara watisima yakwera kumwemerire tusibire ni muronga umasimo mutima kunyemerire nyowe na waliokwe na ndota chakwera mutima kumwemerire Eshtenje chandamao Eshtenje malaika chandamao 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 Ekamba gambiro musiza wadanjira we narara bara akimukowe no mukazi we bazabara kwesemezamu akiza no mutwaro kuyisire nagwe yatandika kubuza ati mwe n'umunywaci icupa kagurina ezabia yatamuna toto yataburamu yarusizi yona yajimara we kayatandika kusunga akatandika kusunga bo mukazi bamtegengaro bamuyao Eshtenje chandamao Eshtenje malaika chandamao Eshtenje chandamao Eshtenje malaika chandamao Eshtenje chandamao Eshtenje malaika chandamao Eshtenje chandamao Eshtenje malaika chandamao
iroko tahe wasinda kubi kuyabire nataha natandaguza yago mukina cyo mufurege amarwa ni hano timusya mutwe polisi iza yamusangaho abacarobona yabazingaho kano bafire ryarazo mwihanuka omukazi arugowe no mwana we azaba